2021 11 may Taciklerдің Furası жүгі менен Kırgızdın өкмөттөрү мынтип мамлекеттеги адамдар сопровождение кылып алып өткөрүп бермекчи. Алып келатат ноокаттан бери кептир азыр. Номери жок, Scania жүгү менен запчасть деп ататтар. Азыр мына шопурлар тосуп турат бу жерде. Assalamu alaykum, samala qavmi. Mana kontrabanda Bishkekdan keldi ekan. 3 ta fura Tajikniki. Kelingizlar, qaytaga qarabangizlar. Mana qarangizlar, biznikilar g'iychiy bo'ladat. Kelingizlar. Kelingizlar, va yel ko'pchilik bo'lsin deb o'tadi. Mana Tajik mashinani haydab o'tadi, mana yoqqa boyag'i. Сопровождение qilib kelgan ekan, botgan ellarni haydab o'tadi stansiya. Биздин Курманжан YouTube каналына жазылганда лайк басканды унутпаңыздар. Коңгуроону басып биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүңүздөр. Bak Zerat normalde tarafı. Tacikistan. Вообще уятты, менин бураш. 11 may saat 6:30 Batken.